Yan, ban ajak kerja gedung pasir hai. Ya Allah ya Rabbi. Peluk kakak. Ya Allah, lagi nyum ajak kerja gedung pasir. Yo, titik. Ini titik ke berapa sih? Sekian kalinya nih. Kami pulang kantor kayak gini. Melewati banjir. Hah? Tekan. Kayak gini kami pulang banjir. Allah. Yan, bang. Berita kamu. Oh, kahon dalung ini. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Dah buka selop. Kenapa nak panas? Tuyul. Panas ah? Kan mendalung ah? Kan. Mendalung akan. Ha. Alhamdulillah ya Allah. Patik-patik laganya. Hah? Coba. Aduh ya Allah. Nyamban guys, kerja gedung pasir guys. Kan ban, ban. Dadah anak-anak.